Селям алейкум! От крымских татар из Анкары. И сегодня, достлар, мы снова для вас готовим популярное крымско-татарское блюдо под названием царгурма. Мы подготовили все для теста. Тесто у нас пресное. Для этого нам нужна просеянная мука, вода и соль. Приступаем, Абибета? Айда бисмилля кеттик. Başlarda belli, dünyada yetken yok. Onlar pek de lezzetli, hem de pek yaman çok. Kavurmalar, makarneler, sarma dolmalar, aman bastırmalar, köbeteler, çeşit çorbalar. Bir Tatar yemeklerini sayıp başlasan bitmez. Onların lezzetlerini maktamağa söz etmez. Tataraş, burma kebap, baklalı lakşa. Bu aşlardan sen aşağı, bin yıllar yaşa. Rakı şarap içi bilsen ikinci günü. Aman başa kırmaz, yazmayı sen unutma bunu. Bir Tatar yemeklerini sayıp başlasan bitmez. Onların lezzetlerini maktamağa söz etmez. Пришло время дегустировать. Самый классный и вкусный момент. Ты заметила, нет ни вилки, ни ножей. Потому А зачем что они нужны? едим руками. Вкуснота. Очень вкусно. Это что-то вкуснятина. Ellerine sağlık. Maşallah bize. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Всем аж tatlı olsun. Afiyet olsun. Готовьте вместе с нами, и вы будете Так же рады, как и мы. как и мы. Bir Tatar yemeklerini sayıp başlasan bitmez. Onların lezzetlerini maktamağa söz etmez.